Leptir nikada nije bio samo insekt koji krasi bašte šarenim krilima. Od najdrevnijih vremena čovjek ga je posmatrao kao stvorenje koje nosi tajnu dublju od svoje spoljašnje lepote. Leptir je univerzalni simbol, simbol transformacije, moći da se izađe iz tame i zatvorenosti, simbol smrti u jednom obliku i ponovnog rođenja u drugom. Iz gusenice koja puzi zemljom u tišini nastaje krhko biće koje se uzdiže ka nebu. U toj priči krije se ista priča ljudske duše, putovanje iz okova u slobodu, iz težine u lakoću, iz nesvesnog u svesno. Carl Jung je verovao da simboli predstavljaju izvorni jezik nesvesnog. Dok mi mislimo da biramo boje ili oblike slučajno, u stvarnosti nesvesno nas tiho vodi ka onome što odražava naše unutrašnje stanje. Zato kada te privuče određeni leptir, to nije puka estetika. To je ogledalo koje osvetljava tvoje skrivene misli, stare rane, tvoju snagu i put kojim si možda tek pozvan da kreneš. Jung je govorio, sve dok nesvesno ne postane svesno, ono će upravljati tvojim životom, a ti ćeš to zvati sudbinom. Izbor simbola, dakle, nije igra, već prilika da uđeš u razgovor sa sobom. Svaki simbol je vrata, a svaka vrata vode u sobu tvog unutrašnjeg sveta koju možda nikada ranije nisi otvorio. Leptir koji danas biraš nije samo lepa slika. On je poruka. Poruka iz tvoje duše upućena tvom umu, poziv da obratiš pažnju. To je znak koji ti šapuće. Ovde pogledaj, ovde se krije tvoja tajna. On ti ne daje konačne odgovore, već otvara vrata ka dubljem dijalogu sa sopstvenim bićem. Tvoj izbor odražava tvoju sadašnjost. Ko si sada, šta je u tebi spremno da raste i koja snaga čeka da bude oslobođena. To je mali prozor ka ogromnom nebu. A ti si ovde ne slučajno, već zato što tvoja duša traži upravo ovaj susret. Pre nego što započneš ovaj simbolički test, važno je da uđeš u drugačije stanje svesti. Ovo nije klasičan psihološki test, niti se zasniva na hladnoj logici i racionalnim proračunima. Ovo je vežba duše, poziv da zaroniš u sopstvenu unutrašnjost, gde jezik nisu reči, već osjećaji i simboli. Prvi korak je da na trenutak učutkaš racionalni Ostavi po strani buku svakodnevnice, liste obaveza koje te čekaju, odluke koje si odložio, pa čak i želju da napraviš ispravan izbor. Ovde nema tačnog i pogrešnog. Leptir koji te privuče bit će jednostavno odraz tačke na kojoj se trenutno nalaziš. On je ogledalo sadašnjeg trenutka u tvom unutrašnjem putovanju. Udahni duboko. Pusti svoje oči da klize preko slika bez analize. Nemoj razmišljati. Ovaj je lepši, onaj izgleda jače, plava je moja omiljena boja. Umjesto toga, oslušni svoj prvi osjećaj. Koja slika zaustavlja tvoje srce na trenutak i stvara osjećaj da te poziva? Jung je govorio da nesvesno progovara kroz privlačnosti koje ne umemo da objasnimo. Kada te privuče simbol, to je zato što deo tebe u njemu prepoznaje nešto poznato, kao da gledaš starog prijatelja. Taj simbol može biti upravo ono što ti sada treba, da se setiš svoje snage, da osvetliš svoju ranu ili da pronađeš novi smisao u svom putovanju. Zapamti, ovaj test nije klasifikacija i ne govori ko si zauvek. On je alat, ogledalo koje ti dopušta da vidiš sebe iz druge perspektive. Kada izabereš svog leptira, ne pitaj da li me ovo opisuje u potpunosti. Već pitaj zašto se ovo osjeća kao moje u ovom trenutku. Sedi mirno. Pusti da ti slike govore, ne žuri. Leptir će pronaći tebe isto kao što ćeš ti pronaći njega. Ono što otkriješ neće biti gotov odgovor, već seme nove svesti koje će s vremenom rasti u tebi. Plavi leptir nije samo sklad hladnih i prijatnih boja. Plava boja u svom simboličkom značenju predstavlja dušu, nebo u svojoj tišini, more u svojoj širini i tajanstvenosti. Kada biraš plavog leptira, ti otkrivaš unutrašnju prirodu koja stalno traga za dubinom, za onim što se ne vidi očima, već osjeća srcem. Ovaj izbor otkriva introspektivnu i izuzetno osjetljivu ličnost. Ti si neko ko duboko osjeća druge, ko razume tišine između reči,
ko traži smisao iza svakodnevnog. Dok svet oko tebe viče i juri, ti biraš da slušaš unutrašnji šapat. Tebe privlači ono što je skriveno, lepota iza vela, duhovnost koja daje smisao svakom trenutku. Jung bi ovo povezao sa arhetipom sanjara ili mistika. Ti svet vidiš ne onakvim kakav jeste, već kakav bi mogao biti. U tebi stalno postoji dijalog između zemlje i neba, između stvarnog i idealnog. Ali ovaj dar nosi i svoju senku. Često možeš osjetiti usamljenost, osjećaj da te drugi ne razumeju. Možeš poneti emocionalni teret koji nije tvoj, jer upijaš osjećanja drugih ljudi kao sunđer vodu. To te može iscrpeti, jer tvoja empatija ne poznaje granice. Simboli povezani sa tobom su jasni, intuicija kao pravi vodič i čaura, kao znak unutrašnje transformacije. Čaura je mesto osame, gde staro umire da bi novo moglo da se rodi. Možda sada prolaziš kroz takvu fazu, period unutrašnjeg rastapanja i ponovnog oblikovanja. Poruka plavog leptira glasi: tvoja osjetljivost nije slabost, već tvoja najveća snaga. Pozvan si da koristiš ovaj dar za isceljenje, prvo sebe, a zatim i drugih. Tvoja povezanost sa prirodom, sa tihim ritmovima života i sa suptilnim znacima oko tebe, izvor je tvoje moći. Zapamti, tvoja introspekcija nije beg od sveta, već sveta teritorija transformacije. Usamljenost nije kazna, već prostor gdje se tvoje pravo ja oblikuje i jača. Leptir u crnim i zlatnim tonovima nosi sasvim drugačiju poruku. Crna boja ovdje ne simbolizuje samo tamu, već dubinu, suočavanje i ulazak u nepoznato. Zlatna se pojavljuje kao skriveno svetlo unutar rane, podsjećajući nas da bol može postati mudrost, a patnja sirovina koja se preobražava u unutrašnje zlato. Ako te privlači ovaj leptir, to znači da u sebi nosiš prirodu ratnika, srce koje zna da se suočava sa teškoćama i ne beži od senke. Ti si osoba koja razume da život nije ravan put, već polje ispunjeno bitkama, spoljnim i unutrašnjim. Tvoja hrabrost se ne meri odsustvom straha, već sposobnošću da ideš napred uprkos njemu. Jung je mnogo govorio o konceptu suočavanja sa senkom. Izbor ovog leptira odražava tvoju spremnost da se približiš svojim ranama umjesto da ih potiskuješ. U dubini tvog bića gori vatra, vatra strasti, vatra besa, vatra volje. To nije prokletstvo, već dar. Ta vatra je motor koji te pokreće da tražiš istinu, ma koliko bola donosila. Ali ova snaga nosi i svoje opasnosti. Možda u sebi imaš ožiljke koje drugi ne vide. Možda vodiš unutrašnje borbe koje te iscrpljuju. Ponekad se možeš osjećati neshvaćenim, da se tvoja snaga doživljava kao grubost, a tvoja unutrašnja vatra kao bes bez razloga. Simboli povezani sa tobom su simboli unutrašnje alhemijske transformacije, pretvaranje bola u mudrost, iskustva u snagu. Crna nije kraj, već početak procesa promene. A zlato je suština koja nastaje kada zakoračiš pravo u ono čega se najviše plašiš. Poruka crno-zlatnog leptira glasi: ne boj se svoje snage. Vatra u tebi nije greška, već putokaz. Ti si ovdje da živiš autentično, da se izraziš sa strašću, čak i ako te drugi ne razumeju. Tvoja iskrenost je tvoje oružje, a tvoje rane dokaz su tvoje otpornosti. Zapamti, svaki put kada se suočiš sa sopstvenom senkom, postaješ svetliji. Svaki put kada ustaneš iz pepela, postaješ autentičniji. Ti nisi samo preživel, ti si ratnik koji uči da pepeo pretvara u svetlost. Beli, providni leptir nosi poruku sasvim drugačiju od ostalih. On nije vatra niti senka, već tiho svetlo, čistoća koja nas podsjeća da transformacija ne nastaje uvek kroz bol ili eksploziju, već ponekad kroz jednostavnost i mir. Bela boja je simbol novog početka, praznog lista koji čeka da se ispiše novom pričom. To je također boja duše u trenutku svoje najveće jasnoće. Ako te privlači ovaj leptir, to znači da u sebi nosiš potrebu za jasnoćom i autentičnošću. Tvoja najdublja želja je da živiš u skladu sa sopstvenim vrednostima, da tvoja dela budu ujedinjena sa tvojom unutrašnjom istinom. Ne prihvataš maske društva,
niti male laži kojima se mnogi zaklanjaju. Tvoje srce traži istinu, čak i kada ona boli. Jung bi tvoj izbor povezao sa arhetipom mudraca ili iscelitelja. Imaš sposobnost da vidiš iza haosa, da prepoznaš red tamo gdje drugi vide samo nered. U tebi postoji čežnja da živiš životom integriteta, da budeš dosljedan sopstvenom unutrašnjem glasu, a ne očekivanjima okoline. Ali ova prozirna duša ima i svoje izazove. Možeš osjećati unutrašnju prazninu, ranjivost, kao da si previše ogoljen pred svetom. Tvoja senzitivnost može učiniti da se ponekad osjećaš krhko ili bolno različito od drugih. Simboli koji te prate su simboli transcendencije i suptilne integracije. Beli leptir označava svetlo koje ne sagoreva, već osvetljava. On predstavlja transparentnost koja ništa ne skriva i snagu koja dolazi iz tišine, a ne iz buke. Poruka belog leptira glasi: tvoja snaga nije u vatri, već u svetlosti. Tvoja misija je da otkriješ sve to u jednostavnosti, da pronađeš lepotu u tišini i da učiniš svoj život živim svjedočanstvom dubljeg smisla. Tvoja svrha može biti uzvišenija nego što sada misliš. Možda služenje drugima, možda podučavanje, ili jednostavno da budeš jasno ogledalo koje odražava istinu postojanja. Zapamti, mudrost ne dolazi uvek iz mnoštva reči, već iz sposobnosti da se sluša. Beli leptir ti poručuje: tvoja transparentnost nije slabost, već dar. To je poziv da budeš svetionik u vremenu koje preplavljuje tama. Sada, nakon što si izabrao leptira koji te privukao, počinje najvažnija faza. Faza refleksije i integracije. Sam izbor nije kraj puta, već tek početak dubljeg razgovora sa sobom. Dok čitaš opis leptira kojeg si izabrao, možda osjećaš da te opisuje u potpunosti, ili možda misliš da se ne uklapa u tebe. Ovdje je ključno da zapamtiš: ovo nije stroga presuda o tvojoj ličnosti, već ogledalo trenutka. Leptir ti ne govori: ovo si ti zauvek, već: ovo je tvoja slika sada, u ovoj fazi tvog puta. Carl Jung je uvek isticao da simboli funkcionišu poput snova. Oni ne daju gotove odgovore, već otvaraju vrata ka razmišljanju. Simbol te ne definiše, već osvetljava deo tebe koji nisi jasno video. Tvoj izbor može biti potvrda onoga što si već znao u dubini, ili otkrivanje nečega što si dugo skrivao od sebe. Važno je sada da poneseš ovu poruku u svoje srce. Razmisli: zašto me privukao baš ovaj leptir? Koja je veza između njegovih boja i moje unutrašnje priče? Kako mogu da koristim ovu spoznaju u svakodnevnom životu? Zapamti, svest ne znači imati apsolutne odgovore, već sposobnost da vidiš širu sliku. Kada se tvoja svest proširi, počinješ da primećuješ obrasce, da uviđaš kako nesvesno oblikuje tvoje ponašanje i tvoje odnose. A to ti daje slobodu, slobodu da biraš drugačije. Integracija znači da ovu spoznaju uključiš u svoju praksu, u odnose, u odluke, u način na koji razgovaraš sa sobom. Leptir kojeg si danas izabrao može postati svakodnevni podsjetnik da si na putovanju, da nisi statičan već u stalnoj transformaciji. Sada, kada si se osvrnuo na svoju ličnu poruku kroz leptira kojeg si izabrao, vreme je za deljenje. Ne zato što drugi imaju odgovor za tebe, već zato što dijalog širi tvoju svest. Kada napišeš svoje iskustvo ili podeliš ono što si osjetio, ti daješ glas simbolu koji je na početku bio tih. A tu se krije moć zajednice, da vidiš sebe kroz oči drugih i da pronađeš u njihovim pričama odjek sopstvene. Pozivamo te da napišeš u komentarima kog si leptira izabrao, kako si se osjećao dok si čitao njegov opis. Da li je to bilo potvrđivanje nečega što si već znao o sebi ili otkrivanje novog lica koje nikada ranije nisi primetio? Ovo nije prolazna igra, već prilika da postaneš deo šireg kruga ljudi koji tragaju za istinom i smislom. U svetu koji obožava brzinu i površnost, ovdje imamo prostor da zastanemo, da oslušnemo dublje, da zajedno učestvujemo u putovanju koje ne pripada samo jednom čoveku, već svima nama. Zapamti, tvoja podela može biti svetlo koje nekome danas treba.
Možda će neko pročitati tvoje reči dok se osjeća usamljeno i pronaći utehu u tvojoj priči. Možda će neko shvatiti da nije jedini u onome što osjeća, da je to deo šireg puta transformacije. Svesna zajednica je poput polja leptira. Svaki je različit, sa svojim bojama i simbolima, ali svi zajedno lete istim nebom. Pridruži se tom polju i učini svoje iskustvo delom ove velike slike. Ovim se završava putovanje ovog videa, ali ne i tvoje lično putovanje. Leptir kojeg si izabrao nije bio samo prolazna slika, već mala kapija koja ti je otvorila pogled u tvoju unutrašnjost. I sada se postavlja pravo pitanje, šta ćeš učiniti sa ovim uvidom? Carl Jung je govorio, znanje samo po sebi nije dovoljno, ono mora biti proživljeno. Sada u rukama držiš simbol, poruku, odraz svoje unutrašnje istine. Sljedeći korak nije samo da o tome razmišljaš, već da to preneseš u svoj svakodnevni život, u način na koji razgovaraš sa sobom, kako se odnosiš prema drugima i koje odluke donosiš. Pozivamo te da nastaviš ovo putovanje sa nama. Ako si pronašao vrednost u ovom iskustvu, pritisni like, pretplati se na kanal i podeli ovaj video sa nekim za koga osjećaš da mu je ova poruka potrebna. Možda će baš tvoja odluka da podeliš postati iskra koja će otvoriti novi nivo svesti u nečijem životu. Ovo je tek početak. Zajedno ćemo nastaviti da istražujemo svet simbola, arhetipova i dubinske psihologije. Jer putovanje svesti nije samo lično, već i zajedničko. Mi učimo jedni od drugih, menjamo se zajedno i rastemo zahvaljujući međusobnim iskustvima. Zapamti, put samospoznaje nikada ne prestaje. Kao leptir, svaka faza tvog života nosi novu transformaciju. Nekada bolnu, nekada tihu, ali uvek usmerenu ka tome da postaneš istinitija verzija sebe. Na kraju leptir kojeg si izabrao samo je ogledalo jednog tvog dela, ali nije cela priča. Tvoja priča piše se svakog dana, kroz tvoje izbore, tvoju hrabrost i tvoju spremnost da osluškuješ simbole sopstvene duše. Tvoj izbor leptira nije bio samo trenutak radoznalosti ili prolazni test. On je odraz nečeg mnogo dubljeg, dela tebe koji želi da bude viđen i saslušan. Simboli nisu samo lepe slike, oni su jezik duše, ključ za razumevanje onoga što prevazilazi razum i logiku. Leptir koji te privukao danas nije ti rekao samo ko si, već ti je šapnuo i šta tek postaješ. On ti nije dao statičnu definiciju, već trenutni odraz tvog puta. Poruku koja kaže, evo gde si sada i evo pravca kojim možeš dalje. Carl Jung je verovao da svaki unutrašnji preobražaj počinje sa svešću, a svest počinje jednostavnim pitanjem. Zašto me ovaj simbol privukao? To pitanje može otvoriti vrata isceljenja, rasta i unutrašnje snage koju još nisi otkrio. Zapamti, vrednost ovakvih testova nije u tome da dobiješ konačan odgovor, već u tome da proširiš pogled na sebe. Leptir nije sud o tebi, već ogledalo tvoje duše. A svaki put kada se ponovo okreneš simbolima, vidjet ćeš ih drugačije, jer ćeš i ti sam u međuvremenu postati drugačiji. Pravo putovanje uvek počinje unutra, a simboli su poruke iz dubine tvog bića koje ti govore potraži sebe. Jer kada pronađeš sebe, pronaći ćeš i svet.